Assalamu alaikum Kırgızlardan YouTube kanalının көрүүчүлөрү. Бүгүн Кировкада 6 сентябрь 2025 жыл. Сырт жакта малдар тартып бересиздер. Качаранда отсуздар я? Канчаранда отсуздар? Подряд. 5,5 Оптом 8,5-дан. Жалаң ургачыбы? Эркектер лаша. Телефон номеріңізді айтыңызшы. Телефон номеріңізді. Неге? Жөне реклама кыламыз деген. Кереги жок бу. Айтыңыз. 505 87 87 да 97. Дагы бар да чыгасыздар. Каяктан келип келесиз? Ургачылар бар. Бар ургачылар. Кызыктандар болсо чалып бересиздер. Бул жагын тартып көрсөтөм. Качаранда отсуздар? 10,5 подряд. Козлары. 10,5 миң сом. Качада отсуз? 12'den. 12 миң сом. Kaçadan da otuzlar? 90 подряд. Murat Beyke. 5 o. 9.000 sonunda. Kaça urgaçı jalan urgaçı? Aralaşı? 9.000 sonunda. Mana bu jagын tartib ko'rsatib beramiz. Kaçadan da otuz? 27. Подрядle. 27.000 sonunda. Çoğun oluyor. Ya. Kaça tişken var? 8 lira. Çoğun oluyor. Jagын tartib ko'rsatib beramiz. Kireverişindeki koylarda. Kaçadan geliyor? Ene vazmen kança? 20'dan ne? Ene vazmen dedi. 20 ming so'm bo'ldi. Kaçadan geliyor? Подряд bu. 17,5. Kaça kamaga? 15,5. Bularchi? 27. Qo'zg'och qora. Qancha tish bular? 2 tishdan. Qancha ekan ko'rish ba'zini aytingiz. Qo'ydi 23 ta. 18. Bo'lur qancha? 22. 22. Qancha tish mi? 2 tishmi? 4 tish. Bu 2 tish. Şansım etkelmeyince mi oldu? Qanchadan ekan maga? Qanchadan ekan? Bu 3'ü. 14. Qancha tishlar? 2 kişi de var, 4 kişi de var. Aralash, ha? 2 so'mdan keyin berasiz. Endi tartib ochib olaman. Qo'zi qancha ekan ya? 11 ming so'm. Urg'achi? Yo'q. Qo'chqorda? Bo'lur qancha? 9 qo'zi berasiz. Yaxshi savdangiz bo'lsin. Qanchadan kelishib? 14 dan. Qancha tishlar? 2 tishlar bu. Qo'zi. Kaçada otuz? 13. Şişek be? 13 ming so'm. Satış bilen var. Yok durum ya. Ha.
Подряд. Kvadrat 13. Kendi bak. Kemi ot dedi 13 bin so'mdan. Qancha tishlar? Qo'zlari? Qo'chqor qo'zlar. 13 bin so'mdan kemi ot dedi. Bugungi bozor baholari. Qancha dotsiya? Baholarni aytib qo'ysiz bu. 21 da. Qancha tishlar? 2 tishlar. 21 bin. Bayka bu yoqlarda o'tdingmi? Qanchadan kelgan bayka? Bular 14 tane oturma. 6 koy, 1 koydu. Qancha tish bor? 4 dişi var, 6 dişi var. No qancha dotsiz? 25 tane alıyor koy. Qancha tish bular? Bildiğin dişi, bir önlük karamak. Ha, qarbo'yinki. Qancha dotsiz? 11. 11. Qancha dotsiz? Ha, bir. Bu yoqchi? Bardi. Qancha dotsiz? 18. Qancha tish? 6 tish. 18 ming so'm. Qancha dotsiz? 22. Qancha tishdir? 8 tish. Bozor qanchaga berdi? 19. 20 olsa bo'ladimi bu bo'yi? Bo'lsa, yaxshi savdongiz bo'lsin. Qancha kelmay? Qancha dotsiz? 13 tane koy bölümü. 13 dan. Qo'zi. Bolar qancha o'tdim? Şu bolar 13 tane. Bolar 13. Yaxshi savdongiz bo'lsin. Qo'zlar qancha ekanda? Qancha ekan o'zi? 14 dan. 14 ming so'm. Qanchadan ekan? 19 dan. 19 da o'tsa. Asavoy qancha ekan? 20 da o'tsa. Qancha tish bor? Ya, qancha tish? 8 tish ekan. Qanchadan kelgan aka? 13 ming so'm. Qo'zlar ekan. 13 ming so'm. Aka qancha ekan? 20 dots. 20 o 5 mi? 25. 25. Ha, bo'ldi. Qancha tish? 6. 6 tish. 6 tish. Cho'ng ekan. 25 ming so'm. 25 ming so'm. Qirg'iz jardimaga ekan. Kishab qancha ekan, 25. Qancha chek tish bular? Qo'zi. Kishab buningiz qancha ekan? Ya. Qancha ekan? 11. 11 ming so'm. Qo'zi. Жетіге алшы. Yaş böyle, 4 böyle. Qancha dots? Ya. Qancha dots? 23. Berki qarachi, al qap-qara. Kapkara 22. Kalağında 3 ötek 22. 22 dan. Bularınızchi? Bunlar 15 tane. 15 dan. Yaxshi ekan nimalari? Bunlar yaxşı 4 kişi kadar tamam. 4 tish bular. Peki ben özüm takma.
Bol. Sodаңыз болсын, ha? Алдарас olsun. Қайынсыз пеке, балаларына айтыңыз. Vaz 20 mingden. Подряд. Подряд. Қанша тіш бұлар? Bular 6 tish qo'ylar. 6 тіш чоң өлер екен. 4 o'yin 22 dan bergan yo'qmi? Қақтан келесіздер? Tush beraman 20 dan. Қақтан келесіздер? Qayerda Urmaral Үрмарал. Телефон номеріңізді айтасыз ба? 0502 502 55 55 49 49 67. 67. Қой көрдіңдер ме? Аябай жақсы қойлар екен. Қызыққандар болса, Бақаятта Үрмарал. Қызыққандар болса чалып байлығын шөмістер. Ертең талысқа түшпей? Бүгін өтпей қалса түшөбүз. Түшөбүз, бұл Таластанда көрсеңіздер болады екен. Мейлі, содаңыз болсын, ha? Қанша дотыз, байке? Қанша дотыз? 16 жарым. Ұлчу? Қырғыз жарнама. YouTube канал. Болар қанша от, байке? Мұндайлы қызығып сұрып отам. Болор 16'dan 16'dan, Базар 15, қанша сұрады базар? 15 беруатыр, 15 жарым. 15-ке берген жоқсыз ба? Жақсы, содаңыз болсын. Жамыл, ассалаумалейкум. Қаншадан жатсыз? Қайсысы? Бұл 15 болушы. 15. Бұлыңыз? 18. Қанша тіш бұл? 2 tish. 2 тіш көрдік. 18 мың ма? Бұл орта жаш. Нарқыңыз? 12 жарым. Жақсы, содаңыз болсын, ha? Қаншадан достсыз? 15 мың сом. Нарқылары ше? Қой жақта. 13 мың сом. 15 мың Қой сом, 13 жақта. мың Бесқа сом. блок. Дакаса келсең. Үндік жаққа барма, берік жағында. Қойдың қоз жағында. Bu presteli ister ya? Kaçaken? Подряд mı? 19 bin son. Haydi kanal. Kırgız jarama. Çalmalardan alıp alacak. Mutlaka etti olacak. Tavusunu göremez onu. Kaça dost peki? 12 jarım. 12 jarım. 12 jarım dedi. Kaçaken? 21. 21 bin son. Bularınızca? Kurup 21'den var. Подрядlı. Общий 21 bin. Жақсы, содаңыз болсын, ha? Қанша екен бұлар, Сатылып алдыңдар ба? 10 жарымнан болды. 10 жарымнан болды дейді. Шеп, қанша екен балалар? 21. Қанша тіш? 4 тіштері? 5 Zaten koç mu? Қаншадан болады? Nurbek brat. Итек азан айтып атман өртсün şu. Brat koç mu? Қой алттан жаңеле кеттім бе? Koçum mu? Nurbek brat koçum mu? Gerçi. Жақсы істейді кезің ғой. Kelezin erten. Çok az erten. No kozu bana bit. Қаншадан талашып отырсыздар? Gerçi. Өтелелді итештер. Ауыз екеміз 2 мың ойнап от. 2 мың өзі. Қаншадан талашып отыр? Сен айтып от, жетті. 6? 5 мың, 6 мыңдан Ya ба? makul buna. Verbegenine verezin mi? Nurbek brat koçum mu? Ақтоғылы бұлар енелеріне. Qanday yaptı oytu koçum brat. Orada usta durma canım usta. Hayırlı. Қаншадан келді? 15 tane. 15 жарым.
Kaça kalasın? 2 tişpi qanchasi? 4 tişpi. Koy çok koy. Şurada onu koldan konuştum. 12'den doğru daha karar. Buradayım. Mayıs koydu da bulmayın. 15 ming. Qanchalarni o'tsa? 11 ming so'mdan deydi shu qo'zlarni. On bir ming so'mdan deydi. Ba'zi qanday arzonmi, qimmatmi tuganlar. Kommentariyga jazo ketingizlar. Qanchalarni o'tsa? 12 ming oldu. Shep qanchada o'tsa? 12,5. Şıktır mı? Tut şık. 4 shep 12,5 ming so'mdan. Ek olan da bir çakal. Qanchalarni o'tsa? Kaçını? Ne oldu? 16 yarım var. 16,5. 16 yarım. Allah çakanı 12 yarım var. 12,5 bular. Onu iki koç koy. 12 yarım var. Bak savdangiz bo'lsin. Qanchada o'tsa? Qanchadan? Chekasini aytaveringiz. Grubu oyda olur. Qancha? 17 binden beri. 17 mingdan pul qo'y. Qancha tish bor? 2 diş, 4 diş, 6 dişler. 2 tish, 4 tish. Şişekler. Tamam, shishakdir 17 ming so'mdan deydi. Sizlarki? Girmişler. Sizmişti. Padriyat. Padriyat mı? Bardıgın mı? Bardı 23 ming so'mdan. Qancha bosh nerede? 17 yosh. Qancha tishlar? 4 dish. 6 dish. 2 dish. 17 ming so'mdan deydi. Жерге келгенде чапкылып коюптагы. Tuğanlar uшу менен. YouTube'ga чыгат. О. Telefon nomeringizni aytib qo'yingz. Жөнлө коюн, Sizler менен Кыргызстан YouTube kanalı oldu. Қолдан келишинче бааларын билип тартып берген аракет кылып, видеого лайк басып, комментарий жазып, каналга подписка болуп туруңуздар.